Nā, kei te whakahe ngā rangatira o Waikato i te mahi whakatutu puehu ki runga marae, hei tā rātou he takahi tikanga. He oi he rereke anō te whakaaro o ngā māngai o te ropu nā hinara i roto o Kirikiriroa, anei a pōtaka maipi. Paki mai ana te tini ngero mo te wānanga tiriti o Waitangi i tū ki Kirikiriroa. No te mea, i rongo ake ki ngete honga me o Tāwāhi, ka ohorere he tiriti. Mā te whakarongo ki ngā kōrero, te pānui, ana ka mohi o pai. Tātou katoa. The British people occupied my country, Egypt as well, for 100 years. And they never signed such a treaty to keep the rights of the local people. They imposed their own rules. He tirohanga tō te rohe o Waikato mo te orokohanga o te tiriti o Waitangi. After the signing of the Treaty of Waitangi, the first Pākehā travellers stopped here at Kirikiriroa Pā, which is just not far from this location here, Garden Place. Ko te hiahia o ngā kai whakahaere, kia wairua whakanui, kia kaua e te tū puehu, pērā i te marae o Waitangi. Ka reo e whakai ana ahakoa i ngā wā o mo e kai poro te hiau, engari kāri te whakai tērā. Nā te me whakaiti te mano o te marae tuatahi me ngā kaumātua, me te kaupapa. Engari ka taunaki ake te ropu nahinara kia whakahokia te Premier ki Waitangi. I think that's the right thing to do. The treaty's a living document and we've got to debate it and work through any issues that people have. Ai, ma te kōrero tahi, ka ea, pōtaka maipi, te karere.